Nekoliko godina ste radili sa decom sa smetnjama. Možete li nam reći nešto o tome? To je jedno posebno blagodatno iskustvo u kome nas rad sa takvom decom podsjeća na blagodarnost. Danas smo nekako sve imamo, a sve smo manje i manje blagodarni, ali kada provedemo vreme sa takvom decom, prosto njihova ljubav podsjeća nas na blagodarnost. Patrijarh Pavle lepo je tu decu nazvao deca sa posebnim blagoslovom. Mi danas kažemo deca sa smetnjama, jer neminovno oni imaju smetnje sa kojima se susreću svakodnevno. To su deca koja boluju tih bolesti kao što je autizam i druge bolesti, ili te fizičke smetnje sa kojima se susreću, invalidska kolica, nemogućnost da se sama hrane, nemogućnost da govore, da razmišljaju. I sve to na neki način utiče na samo izvođenje verske nastave. Prosto okolnosti datiraju samu versku nastavu. Međutim, ono što posebno želim da istaknem, to je da sve te prepreke, sve te barijere sa kojima se takva deca susreću nisu i ne mogu biti prepreke za ljubav, jer ljubav je ta koja njih krasi, ljubav je ta koja pobeđuje sve te fizičke nedostatke koje oni imaju. Pa i mi koji smo, da kažemo, možda fizički zdravi, itekako imamo i svojih slabosti i svojih mana, a njihove mane su vidljive. Naše nisu, mi naše i možemo sakriti, ali oni njihove ne mogu. I to su zapravo oni. Ali ta njihova ljubav, ta njihova radost koju imaju, prosto na neki način i nas podsjeća da budemo blagodarni. Radio sam nekoliko godina blagoslovom vladike u Antoskali, u Staroj Pazovi, i prosto jedno veliko iskustvo. Nisam došao potpuno nepripremljen. Još kao student volontirao sam zajedno sa veroučiteljicom Milicom Rakić, koja je ceo svoj život posvetila upravo takvoj deci. I evo, ispričao bih jednu anegdotu. To je bilo na centralnom groblju kada smo učenike vodili na svetotajnu pričašća i posle liturgije sveštenik je delio naforu. Svako od nas ko je želeo prosto da volontira bio je zadužen za jednog učenika. I sad kada je to dete koje sam ja čuvao polo naporu, počelo je da se davi, jer je to bila suva hrana za njega. I u tom momentu ja bez ikakvog iskustva nisam prosto znao kako da odreagujem. Međutim, Milica je došla, nasmejala se, rekla: Mili, otvori usta. I ona je njemu naforu izvadila, dala mu vode, tako da se ništa dramatično nije dogodilo. Tako da prosto, šta god da se dogodi, na neki način ide se dalje, jer te prepreke njih možda ometaju. Međutim, još jednom ponavljam, sve te prepreke nisu prepreke za ljubav.